Hello kagayam at timanan to gayam yo Jenna Almoite ang mga kakamakasma ng biyanang. Amang kumusta kada kayo amin kan syempre mang kablao meten itinaragsak nga oras ititunggal maysa. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipud man kani kabsat o saan na pud nagan tintay drama. Dirma ng biyanang. Adamat kapadasa kakayat ko apay drama. Iso kayat ko nga ibinglay dayto kapadasak, tabarang makaitan mat iti adal ken leksyon kadag iti padak adumdumngag. Katap no nalawag ti amin rugyak ti agsalaysay. Tanyat gagaram, inabakarina. Umayak man nagpahula, litra O. Ola ang tinagan ko, nana. San alitraw? Nainayun anyo ba't tinagan ko? Anya mga ngamin day tanagan mo. Nagababa, nagrigat abaliksyan. May sala alitra. Di mo latultuladan tinagan ko. Nagatidog. Bakarena, Elena Esperanza. Iso nayunak man tanagan mo. Tanagrigat abaliksan ti may sala alitra. No kaya mo ako, OMG. Tamay maya basit adenggan. Maday, basta kunayo latta ka din kanyak. Anyat ipahulayo aya, ina. Ipahulak ko mano payatawan ti panagbiag ko. Nan, kita agman tadakulap yaw. Adtoy. Ay sus! Nay, apay! Anyat nakitam di tadakulap ko. Oh! Madamag kumanlaing. Anyat kan ka rin nyo itinal daw. Sana ka mahilig iti karne. Fish lang kanateng. No karne akman sagpaminsan lang. Kan sagabasit. Sagay sala atadtad. No kwa. Kan mahilig ak iti protas. Kan dagitay herbal bulbulong tipan nakakapek. Kan kanayon ti ehersisyo. Pipya. Mayat nga raw. Manopay nga yatawan ti panagbiag ko nga ta. Manutawin nyo na ya. 85 ko na. Ngam napigsaag pay lang. Abutin nyo pa iti sangapulo atawan. Basta itultuloy ti healthy diet yaw. Ay na. Nagmayatan. Ado pa'y nga ro datawan ti panagbiag ko ah. Thank you nga rod, Barok. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nanang, agsakit mo to niya rawat akasinsin nyo ijalaod. Wen ka no nga rod. At damanin husto apad to ni ninong ko nga nanang. Tanay baga na kanyak ide, amakaptan to kano iti sakit ni Uncle. Kat pimaysaw. Nairan-ran na mo la siguro Tatilan tumakan kanin na. Oray parit kan kwa na alay lamutan na lata. Haman nanang, talaga apod no jahulan ni ninong Naglaing talaga na dyan ninong ko. Idol ko talaga. Talaga analaka akaptan ti sakit ni Uncle mo tamalaksid anarawat. Mangarak pa kan managsunal. Papanan na ngay no diag sakit. Basta biliba ka talaga kinininong ko, nanang. Ato, ti may paiso nga ibagbagana. Mamad to, talaga. Nay, addalugan ang nagsardang iti batog. Asino nga ta tinakalugan dita? Dito'y matbatog tinagsardangan da. Ni Valerio jay dimsaag. Jay driver. Padak mo't abakot. Nanay, asino nga tangay day tanakiluganan ta anak ko. Langana mo't tibak lang. Urayak lata idan nga umay dito'y balay. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nanang, adda kadwa kasimbang point ni Anselma, Nobiak. Naimbag nga oras mo, nana. Kastamot kabsat. Kaya't na kayo amam-amo ni Anselma. Isong impasyar ko dito yung balay, nanang. Akat nangan kayon? O, nanang. Nangan kami, Jaylee. Nag-restaurant kami. Napintas gayam ti ina ni Valerio. Sika ti malaan ti anak mo, nana.
Agyaman hak Ay, wan taga ano ka nga ay Anselma. Taga kabangibang a barangay, nana. Kalugaran mo't lati ex ko nanang. Agkaaruba da. Anya? Ijay tinakaamwak kinan Selma nanang. Kanayon kami nga agkita. Tunggal mapanak ijay balay ti ex ko. Asino ti mangipagarup ada kami kayam tinaik kare para iti tunggal maysa. Sa mo la ibagati kasta, into nagkasar kayon. Tano ita, agayan ayat kayo pay laeng. Di mo maibagati gasa at ako nada. Basta siya, ni Anselman ti final nanang. Ison ti talagang asawaak. Uray siyak, nana. Ni Valerio ti maudi apakiasawa. Ay, anya ka, balasang wano balaw. Wano sina iti asawa, kabsat. Balo, nana. Saan na pa nang idawdawat? No bilang mabalo aktumanen, jakon makiasawa pa'y. Maudin ni Valerio nga ayatek, nana. Ako, tada kada kayo dayta. Da kayo ti masagnan. Iso ada kayo nga ron ti makaamo no anyat plano yo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kumari natin. Sino di babaya nakita ki di balayaw? Nakita ka ngamin itay lima basakit. Dumagasak ko ma. Ngam nadagsan di binaklay ko abagas. Bisita yung kaday. Kumari. Ahin ni Anselma dayjay, pare o. Nobya ni Valerio. Nya. Nubya. Ngay. Saan aya? Adi taga kabangibang abarangay tinubya ni Valeriaw. Nagsinadan Nagapada, idi kwa nagsinadamutin. Kat ita adamanan baro anubya dya anak mo iti bunyag, kumpare. Ay. Taga ano ngay dayday? Taga kabangibang metla barangay Karo ba metla jay ex na. Nya. Di nala inyad aday umutang tinagbirok iti kasukat ti ex na. Nagloko ba dayja Valeriaw? Jakman amoy ti dayjay nga anak mo iti bunyag. Isumat kano kaya na. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nay, nagapwam insan mayay. Di taman balay daninong mo nga insan Valerio. Napan ka kadimot nagpahula. Waninsan, kat, uy na. Ha? Abay, anyat impahulam. Kan apay nga agsangit ka ngay. Ang paisudya atap ko kanila kay ko insan. At da babae na iti lugar a pagtrab-trabawan na. Anya? Nakita mo ano? Impahulam laang. Iso nga ruti hula ni tata Anya? Nabayagan naman madlaw ko daytay di asawa kinsan. Nabayaga sana nagawawid. Kat no agawid man, kanayon nak nga apaan. Kan di napulos ipaigam ti cellphone na kanyak. Madlaw nga dahil lamlamang na. Ay kat kasaritam anaimbag insan. Damagam no husto ti atap mo. Tanarigat mo no agat atap kalatan nga awan mo ebidensya. Ay basta insan, napigsa ti pakinakam ko ahusto ti atap ko. Kani di kasjay timbaga ni tatao. Adan! Puno talaga ti atap ko, kasinsin. Anya trabaho dyan nubya ni Valeriaw? Kumari natin. Wanaw, pensyonada. Madlaw nga may nabak nang. Taadda pa'y lugan na. Pensyonada, kan ada kano papaabangan na nga apartment na ijay syudad. Dakkel kano abalay. Aya, Sa bali pa'y kano di papaabangan na apakanan ijay ilay. Kan ada kano pa'y upat avan na nga ipapabiyahin na. aya. Kat talaga nga raw dabak nang nukasta. Ada napansin ko iti nubya na. Anya day tangay kumpare o. Basta, damo pa'y lapan nakakitakin ko ana. Sa balay, tinariknak. Kaslada na idumdumakin ko ana. Ay na, sunggarak pa'y sika. Naidumduma nga. Basta, ada sa balay anadlaw ko. Diyak pa'y lakayat nagsaw. Tama nga no agkamaliak. Nga masigurado.
Husto lakit di ti hulak iti dayjay a babae. Panagmugmuging na pailang kat amukon ti kinatao na. Ken amaw ti mapasabak iti basakbayan. Aniya! This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kahit kan nga ikasar, Anselma. Ngam problema ti kwarta. Awan pa'y urnong ko. Basin mo ngamin ti mapaspasada iti tricycle ko. Apay nga na problema dayta. Siyak ti aggastos para iti kasarta. Ay, sana. Diyak kayat nga damasaw ti tao. Diyak kayat nga ibagada akwartala ti kinayat ko kenga. Iso nga ipakita ka dakwada, akabailan ka nga ikasar, babaen ti bukod ko akwarta. Okay. Amuda pa'y nga rod no kwarta kwan no kwartam ti magastos. Kan may sa... di mo man pampanunuton ti sawan ti tao. Ado nga min ti chismosa iti lugar mi, Anselma. Man nakibiyang da iti pada da tao. Imbes adyala bagbagida ti biyangan da. Saan? Tapakibiyangan da amin abiyag ti kaaruba da, ken kalugaran da. Ala, bye-bye am dagita. No kayat mo ag secret marriage tan. Saan? Kahit kung nga iparang kadagiti tao nga ikasar ka. Asaan ka nga ibaen, nga orain inauna ka nga adayong siya. Oh, agyaman nak Valerio. Talaga nga ay ayatin na. Wala. Sa bali ti tamak ken ka, Anselma. Manangipatag ka ngamin. No kadwa ka, panagriknak. Ket upat a tao ti mangipatpatag kanyak. Ha? Anyat kayat mo asawan? Wala. Taadala nga ruden asawak. At dapay nanang ko, antik ken lulak. Anya? Di mo kumatagidak sen ti imbagakwan. Ta aglaplapusanan ngamin apamatag ti parpariknam kanyak. Iso akay kayat kalaunay, Anselma. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Lumabasak pa'y Valeriao. Wala, Ninong. Nay, madaman sa ti meriendayo ah. Wan, Ninong. Dumagas ka ba, Tag merienda kayo. Kasangsangput mi ngamin. Ay katwan ah. Narigat apaayon ti grasya. Ninong, isugayam na Anselma, nobyak. Nice meeting you, ma'am. Di nakawagan iti ma'am, tata. Anselma, kunayo kumalatan. Ay, ala. Ay, kanayon ka makita no lumablabasak di tao. Si kagayam tinubya to'y anak ko iti bunyag. Mamit lang, Ninong, Yalaan ko iti baso yo. Sige lang, Barok. Anya ngay ba't tinagustom kini Valerio, kabsat? Siyempre, nasingpet. Day tati kang runaan anangayatak ken kuana. Ta, di nakibain nga oray ub-ubi nga adayongam siya. Ay, ngamawan mo't trabaho na. Adamet, iso na laeng tasaan na permanente ti trabaho na. Maki-extra laeng nga agman-maneho. Kan may sana problema dayta. Tano bilang agasawa kaminton, agnegosyon to ni Valerio. At 20 baso yun, Ninong. Wala. Agmerinda kayo matay. Sige, Barok. Kit agyamarak manan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nagawid ang Janubiang Valerio. Wen, Ninong. Anyat mo ko na yung hijanubyak. Napintasan niya. Nga oray bumakitain. Weng, ewan makunak iti da ita. Talaga napintas. Ngam no para kanyak. Mas kay kayat ko di mo na nubyam ngam dayjay. Ha? Taapay mo, Ninong. Ay na, adda madi ang nakitakin ko na. Adda pagilasinan asaan kay to anaragsak iti tunggal maysa. No pilitam ti mga asawa kin ko na. Ha? Anya mo detang ibagbagayon, Ninong. Inyat mabalin ko ngay. Kit iso nga ro di nakita kin ko na. Amumait nga aghulhulaak. Amok ti mapasamak iti masakbayan to iti daydi a babae. Anya? Ado, tinakita ka pagilasinan. Amalas ti biyagyaw no pilitin nyo tagasawa. Ha? Sus, nakabutbuting mo dagitang ibagbagayon, Ninong. Isaksakit ka. Taanak kakit nga rod iti bunyag. Kasla anak ka na. Iso ading ganak. Para iti pagsaya atam ti bagbagak.
Isuan na balo. Isuan na tay tim mo ng asawa na. Tamalas day di a babae. Anya? Apay di ka makaid na, Valeriaw. Itay payla pumanagnaka. Alang, mariribukan ak. Kasano da ito yan? Kunak no na Selma ti talaga ang makagasat kon. Ngam adayon samot ang mapasamak da ita. Apay aya. Basta. Diyak ibaga kada kayon. Tatikay mo't lamamati. Ibagam ano anya da ita. Tapnamok mati may balakad ko. Saanan? Para kanyak lang da jay nanang. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Kanya ang itaramidok nino. Sapay inayat kun iti husto na Selma. San pa'y anala daw ti amin, Barok? Kundi mon ibay-bayag ti relasyon niyo. Tama nga numabalo man ni Anselma. No agasawa kayon, kat mabalo na Anselma, amomon ti kahit ko asawan. Ha? Diyak pa'y mo't kahit ti matay aninong. Adda nga min nabasak iti panagmugmuging genoviam. No makiasawa manen, mabalo adagos. Anya? Isungag panunot ka. No kayat mo pa'y tagbiag iti napaot, Barok. Sinaamon, dadya babae. Ngam no nakasagana ka na pumusay, sige. Asawaan nan Selma. Ninong? Agpili ka. Agbiag iti napaot. Wenno pumusay. Anselma, sorry. Ngam panagkunak. Agsinatapay laang ko ma. Ha? Taapay ngay. Basta, sa anak a komportable. Kan adda problemak. Kat kahit ko asulbaran asisyak. Anya ti problema? Basta, para kanyak laangan da dyan, Selma. Sapay ko matamawatan nak. Ag-cool off ta pay laang. Kat no talaga adata, agsabat tulat ta, tidalan ta. Oh, apay gaya kastamat tanti pagpagam, Valerio. Nagkinarita, anila ang patay ti mamagsina kadata. Kunam, ay ayatin nag. Namapay ngaya sinaanak. Ada ka din kasukat ko. Awan, basta kahit ko pay laang tagmay sa. Please, maawatan nak ko ma, Anselma. Dayjay. Agsangsangit ang yan, Selma. Kabayatan ti panagsarsarita dakin ni Valerio. Saan ka pumanaw dito? Urayat, noon niya ti pagbanagan ti saritaan da. Sininaan siguro ni Valerio, isungag sangsangit niyan Selma. Sapay ko ba? Tagsinada na talaga. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nimbag nga oras mo, Anselma. Sika mo't gayam, tatao. Kasanuan nasa pulam to'y balay ko. Imayak dito idin, Anselma. Idisan pa yan nagsina da Valerio kinti ex na di takarubayaw. Ha? Anyat kagaram? Kwa, umay ka la kumakumustaan. Taamo ka, nasakitan ka, iti panangisina ni Valerio kin ka. Wen nga rod. Pilpilitek nga aklunan ti amin. Diyak mat mabalin nga ipilit ti bagikin ko ana. Sa nabalay, ta iso nga imayak, ta umay ka andingayan, Anselma. Iso nga pastrikin nak, ta andingayan ka. Ha? Ala, sumrek ka, manong. Yaman nak. Anselma, nalaingak agkanta. Mabaling ka sagutan iti kansyon. Tapno maksayan baset ti panaglidliday mo. Ha? Halaman nga rod, manong ko. Naulpit. Adawal. Tisimang bay. Kanya. Ay na, naglaing kamot gaya magkanta, manong ko.
Siya na pa nagpalastaw, Ganselma. Ngamday ta ti may sa talintok. Adaw ti talintok. Jaglay pakpakat. Ngam ita ipakatong. Basta paraking ka, Anselma. Insan Valerio, adda nadamag ko. Di mat nagsina kayo, ijay nobyam? Winsan, apay ka di. Ay na, amom. Paspasyaron ka numat ni ninong mo nga, jay ex mo, ijay balayda. Ah. Kasla, kunada nga, isudan. Ta, adda nakakita, nga agkuy-kuyog da ka nun. Ha? Agpay sunga taday ta. Wan, ta saan da amay may sawan no duwa, tinang ibaga kanyak. Aduda ang nakakita insan. Anya? Apay nga kasadyay. Kalpasan nga inupay nak ni Ninong. Dinurugan nak asinaak. Tagbalinto ka no amalas ti biyag ko no isuta ang sawag. Sa ita, kasta ti maamwak. Ano kasta? Adda sa bali panggap ni ninong mo, iti kasta ngay naramid na, insan. Apay nga kasta kayo Ninong. Dinurugan dak asinaak na Anselma. Ngamda kayo kanumot gaya man. Ne, kahit anyan basol ko di tangay. Naiturong siguro mo't ada kami ti para iti tunggal maysa. May bagam ay atigasat. Maday tinaramid yun Ninong. Kunak man lumalas tagbaling nga asawa na. Di agmalmalas kayong tungarod. Ha? Kwa? Amu yun no kasano ti panagbilbilib ko kada kayo Ninong. Ngam itikas tangi naramid yo. Napukawan ti panagtalag ko kada kayo. Aga-agaw kayo. Di mo matsawin ti kasta, Valerio. Diyak mainagaw na Anselma. Sa akmet lang nagaram kinkwada, idi nagsina kayo. Basta, aga-agaw kayo. Traidor kayo Ninong. Welcome to Jenna Almoida Drama. Oh, honey. Di ka kadi payagawid. Kunab nga agawid ka ita. Kakapsutak mitay niya. Maulawak. Kan medyo nasakit ti ulaw. Makabakbakwara. Ha? Apa yun nga ay? Diyak manam mo. Diyak maawatan ti bagik Anselma. At ang sama manggamgamod kanyak. Anya? Kinwan gayam. Sino dagita nakadisplay aladawan ti lalaki dita ditingyaw. Itay ko pa ila abigbigbigan no asino dagita. Maliplipatakla damagay. Kakabsat mo ka di dagita lalaki. Ha? Ay, saan? Awan lalaki akabsat ko. Pasig kami ababae. Dagita upat na lalaki kat isuda tinagbalin nga asawa. Natay da amin. Kanya, no kasta, namin upatan anabalo ka. Wen, apa yan nakigtot ka? Kwa, awan, agawit ak garo na yung tanay. Yadta ba yan namin na kanya balay. Ikarigatak na agawit ang Selma. Kano ka nga rod manin nga umay dito eh? Kumpurme, makitang tao. Apay nga agsakit kamutan, pare Anyat napasamak kan. Yun nga round. Yakam mo. Dan samit mga asing kanya. Kayong kagpa-check up pare. Amangan mo no anyan aitan. Agpasukon kan na ijay nubyam. Sanan? Sinaak de jayang. Upat mo igaya man tinagbalin nga asawa na. Natay damin. Anya? Mga no sumarunuak mo kaya't kumibot kang biyag Ison samit kag sakita kon. Tamarugrug yanan ti papatay ko. Iso sinakon dadya babalwan. Sininaak nga rod nga Anselma kat nasakitan iti naramid ko talinukok lakano. Masya na kankwa ng gapoy iti butang ko iso sininaak. Kat no makitkitak tanak ko iti bunyag mababay na kankwa na gapoy iti naramid ko. Kat kadag iti dumdumngag di ko matultuladan ti naramid ko tasana nasaya at tikasjay. Adamat ta nasawa ni Valerio kat adan dua nga anak na.
Nagpa-check up mat kat ita adu tagagasak iti bagik. Alakastan, tagayam mo. Oh, ala gagayam ditan tinagpatinggaan, di ta pakasaritaan, diti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kuniti drama tugayam yo, Jenna Almoite. Dakkel manen ayaman kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Hello gagayam, kapadasan ni Kabsat Jose, saan napod na nagantintay drama? Dirma ng biyanang, siyak tay lalaki awan na rapaap na itibiyag. Ngamkit di alisto ka makinobya nga uray awan na talgad at trabahok. Iso nga amin na pakirelasyonak, sanda kakayat dagiti kapamilyada. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Awan na pintas amasakbayam iti day niya alalaki, Dora. Iso asinamon. Ay ayatak ni Jose tatang. Wala, ngam awan magtrabaho na. Kasano ang mabiyag na kayo iti anak yaw no kasta? Si kamit trabaho. Anyala kukon na ngay. Mangan maturog langan. Gumagatto tatang. Kaalong tubay na ita. Nabayagan ngagdindin na kayo. Ngam awan mo't apulos tinagbaliwan na. Tatang. Sinaam kidain. Kakaasi ka laang iti sidong na nukasta. Saan anatangkin ti ulom, Dora? No iday kat dinak dingdinggan. Saan nga agbalin kanyak itan ti kasta? Siyak ti masurot itagon daway. Kasanungay Jose. Pagsinsinaan datamutan ni tatang. Apay ka no, Dora? Awan ka no trabaho. Awan ka no napinta sa masakbayan mi iti anak taken ka. Nagloko mo't dahi tang amamon. Tila ibagbaga na. Kat kasanungay. Anyat makunam, Jose. Ay, gata niya kay nga rod no talaga apag sinaan natan. Awan mabalin ko Anya? Kastalat ibagam? Di na kami ilaban iti anak ta? Kasanyat maramidak no talaga di nakayat ti amam. Ipilit ko katibagikan kan. No di nakayat, saan lang? May saya ti katugangan dito rabaw ti daga. Anya? Unay kamutan, Jose. Apay nga kasta ti bagbagam. Patya ka may ayo tapay ni tatang, babaan ti panaggunay mo. Panaggunay nga. Kat ipakita mo nga min na responsable ka nga asawa ka na maa. Agsapul kay ti trabaho. No di nakayat ti amam aparaken ka. Saan lang? Yak ipilit ti bagik kunakmat. Kat kastalatan. No kuna ni tatang agsinata talatan, Jose. Katanya nga ron. Uwanan Anyat mabalintangay. Jak kayat ti riribok. Iso atong palantalatan ti kayat ni tatang mo, Dora. Apay nga kasta ka. Ilaban da kami matiti anak ta, sana kasta. Kat ure ilaban kayo, no awan atalaga ti mabalin ko. Awan mo't ngamin ikarkarit ko. No di nakayat ti amam nga agbalin amanugang. San lang? Jak ipilit ti bagik. Jacklem pagaro pakastagayam ti kinarukop mo. Awan serbi mapadre di pamilya. Tadi mo kabailan nga ilaban ti pamilyam. Pasensya kan, Dora. Gamsan siguro adata tinaikari para iti tunggal maysa. Kansan asyak ti sidiram. Diyaman nakibiyang nga amam ti sidiram. Iso ti pabasulam no apay amarakrak ti pamilyata. Ala, gusto daytan apa nagsangsangit mo, Dora. Sadla may maysa ti lalaki. Ado dita. Nalabas kayo mga mintatang. Di kay lamasyan kanyak kaniti apo ko yumat. Awan madakkalan nan nga mana. Apay aya dinak maawatan anak ko. Kat para matlakada kayo ti pampanunutag. Awan maganab mo iti dayja alalaki tasadot. Awan trabaho na. Kahit mo nga raw dagrigat itag na nayon iti sidong na. Katagbalbaliw to, Kaanon tubay? Awan lat ang mukaon. Sa nabalay taubing kapay. Kan napintas ka anak ko. Patsyak nga dupay tagaram kan ka. Kat pilyam ton anaimbag ti pakirelasyonam. Kita tay adda na talgad at trabaho na kan nasingpet siyempre. Ne, si kamot gayam, Jose. Summer ka? Umyanak ita dito'y dagos mo, Teria. Mailiwak namin ganda. Ala, amang gando mailawan ta, Jose.
Katanya ko ma. Agayan na yat tamay. Kasanon no maitulad ak ijay ex mo. Apanawam tumutlaan. Terya, saan asyak tinangisina ken guana? Iso, kang runaan ti amana. Di nakayat para itanak na. Iso nga awan mabalin ko. Jose? Kan mabalin ka di. Saan man aje ex ko ti pagsaritaan ta? Tigit di maipapan ka data. Kasano nga ro jay anak mo ken kuana? Suportaram? Ah? Ay, kwa. Nugamdag ti mapanmangted iti suporta. Abugan nak madji ama ti ex ko. Di damad pagan ano ti itad ko akwarta. Tabasit ka no. Iso nga awan mabalin ko. Anya? Iso ama bukutan nak tirya. Awan ka inagaw mo kanyak. Tain niya dayon di ex ko, di anak ko kanyak. Jose? Sikan, ti talaga nga ikasar ko teriya. Ngam saan pa nga ita? Tagurnungak pa niya. Ngam mabalinta magtandag din. Ano kayat mo? Ha? Ay, ama nga noong tanak ni Lolak. Ni Lolak ngamin ti dimaklak. Ket kasla isun ti dadakkel ko. Ta broken family kami ngamin. Iswan, ni Lolak tinang padakkel kanyak. Apay ko mga ungtan nakakit agayan ayat tangarudan. Agawid tanto nga rod ije balay mi ije probinsya, Jose. Tayam ammo ka kan ni Lolak. Ha? Eh, katuan na. Day talaga yam. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Adamanan baro anubiam Jose, nga maging kay taawam pailat permanente at trabaho. Agtrabaho akton no may kasar ko ni Teriana nang. Kasano nga rod may kasar mo kaawam mat kwartam. Awan to pa'y maitad mo kwarta ije putot mo kan ni Dura. Imay man idi kalmanan. Dumaw-dawat iti para iti putot mo. Nga mawan na itad mo. Naimbag ata da dyan nababati ali magasot ko. Isuntinted ko. Pilitan danto matitao amang tid iti suporta ket awan nga rod. Di ka mangamin sumapol iti natalgada pagkadam. Sumapulak to Ubingak pa'y mo. Adu pa'y tagur-uray di ta napinta sa trabaho nanang. Timing lang. Sige, tagrubata ko. Mapanggami ije probinsya itinubyak. Tayam amunak kanukin ni Lola na. Di ka lang mabain na makiam-am mo nga wam may karkarit mo trabaho. Apay, masapol nga dama ko na trabaho. San tumakiam-am mo. Uray jablesak ta ay ayatan nakmad janubyak, nanang. Welcome to Jenna Almoida Drama. Si kagayam ti kayan ayat tuya pukok barok. Wen Lola, Jose, tinagan ko. Kat nasaya at matatayang pasyar mo dito'y balay tinobyom teriya. Awen na, Lola. Tapno ma'am amuyo mo't. Kat, anyat plano yung ay. Ikasar kunto ni Teria, Lola. Kano ngay? Ay wan, anyat trabaho ngay, Jose. Ha? Ay, kwa. Adda uncle ko nga engineer. Adda antik a maestra. Kan adda ninang ko anas, Lola. Kakasinsin amin ni nanang ko dagita. Aya. Ngam ti damdamagag. No adda trabaho. Jak damdamagan. No adda kabagyam makakasta. Ha? Ay, kwa, Lola. Mangopisina akto. Apay, itangay. Ay, kwa. Agap aplayak pa lang, Lola. Nga maawat akon iti mabiit. Aya. Akat, agurnong kayo nga ro, di ti pagkasaryo Di kay pa'y lagar arami, di ti sana may parbang, tanay. Di kay pa'y nagkasar. Kasar pars, before bibay, nawatan yaw. Uy, Lola. Apay na ulimak ka, Jose. Kasla naunag ti pampanunutan. Ay, problema kang rodyanobyak. Tamasikugmutan, nanang. Anya, apay ngaya sinikugam ka awang pailat makukwartam. Nailawan kami, nanang. Kahit kasano daytan, adan tumanan putot maun, nga maging gayta istambay ka pailaan. Nanang, Kasano, no pilitan da ka mangi kasar ijay nobyam. Anyat usaram ngaya bangi kasar mau. awan nga rod kwarta. Anyat mabalinda ngay.
No kaya't na di sudat ag gasto, so para iti kasar. Ay, di ka lagbain iti kasta nga style mo. Day talamang poto ti pagalistuam. Di ka maalistuan ti sumapol iti panggadam. At dantulat ta ka din, anang. Bayan nyo, taga-brudak tao. Ag-eskwela ak nga ag-welding, ta ipakat ko abroad. Namin anon nga imbagam ti kasta husay. Namin sa nga gasutsan. Wano saan? Agsuro ak nga agmaneho, ta aga-playak a driver ija Saudi. Ado ti Pilipino a driver ija guard. Diyak amukang ka. Nagado nga ibagbagam. Awam mo matungtong palmaw. Day talang iwat mo taggargaraw. Ngam tabagim di mo magpaggarawan. Sapay imay manon itag sapa jay ex mo. Ah, Imay di mawat iti kwarta. Tapaggatang nakano iti diaper. Siya ti mapaspasubo amang mangta iti kwarta. Naimbagata dadagite kakabsat kan kakasinsin ko amang mangta iti kwartak. ala, bayan nyo. Tano makabrudak to. Bayadak to amin dagita nanang. Ilis tayo dagita itudyo a kwarta. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Masikog ka gaya man. Nga mapaya di mo dagdagan jay nobyo mamang ikasarkan ka teriya. Ay, kasano dagdagat? Katawan mo tapulos kwarta na, Lola. Anya! Apay, awampay trabaho na! Awan, Lola. Nadlaw ko nga dasadsadot na. Ultimo agluto, kasla kasadot na. Ay sos, no kastamat lang. Uray saan ang takasar. Apay kayat mulat nga uray kasjay. Nagal-alanganan ak nga rod, Lola. Baybayam nga rudan. Jay suporta ti putot na lang ti kamatam kan kuana. Ay, nailaw-law anak iinayat ken kwa na, Lola. Kasla maupayak nga rod iti kinasadot na. Akat sinaam nga rudan na. Uray siyak, jak kurso na dati style na iding may dito balay. Nakadekwatraw itag malmalam. Di pa'y tumulong agluto ka na ginaw. Sika amin. Nailaw anak ka nagayat ken kwa na. Ni masikugak pa yun, Lola. Nanya nga rod, adaditan. Awatam atigasat mo. Di mo mga amin pinaliiwan na imbag. Sakbay ngayon rokmam ti amin mo. Kuna mga amin kada kayo ideya kasar first before bibe. Ngam di da mo dinangag. Anya nga ita. Welcome to Jenna Almoida Drama. Agsinatan, Jose. Naupayak ken kan. Ha? Di kamot nga mi nagpursigi nga trabaho. Kaslawan plano mamangi kasar kanyak. Awan mo't ngawin kwarta, Terea. Ket? Awan kwarta ket? Kastalatan? Di ka aggunay nga agdiskitan? Ay, ano ko na magsinatan akit awatag ah. Awan mabalin ko, Terea. Wan, tanaupayak ken kan. Jak pulos inarapaap ti makiasawa iti sadot ken awan arapaap na iti biyag. Alang nga ron, agsinatan. Takababain mo't ken ka, Terea. Awan ikarkarit ko. Diyak nga rodan umay dito idagos mo. Wan, ngam ni, di mo liplipatan ti pagrebengam iti sikaw ko, ha? Ited mo ti suportam kan kwa na. Tapno saanan adumanon iti darom, ti maipapan iti dayta. Anya? Kahit kasano day ta. Duan ti suportaram nga ubeng. Nga mawamot pangalaam iti pang suportam. Wala na. Diyak matlipatan ti responsibilidad ko kadakwada kay. Kat agunay ka nga rudan na. Sumapol kan iti trabaho. Wen, rumwarak. Tayo na man magna ili. Barang adda master kak at trabaho. Ne. Adda nakapaskil dito yung sango ti mini grocery. A wanted sales boy. Ah, patasik man dagdamag. Ha, adda bakit anak katugaw iti pagbayadan? Iso siguro takin ko dito. Naimbag nga oras yun, Nana. Anya day chay? Nana, da kayo ka diti akin grocery dito, eh? Wen, apay? Aga playak ko maa sales boy.
Adaawit mo a resume. Ha? Ay, awan mo't nana. Ang mabaling ko nga isublin ton bigat. Sige, sige. No interesado ka nga agtrabaho dito, sige. Mangted ka iti resume. Ta kasapula ka talagang ti kadwa. Nana, balo kayo ka di, wano balasang. Bakit abalasang? Apay ka di? Ay, agpadata nana. Este, manang, lakayak mo't na baro. Ubing ka pa'y mo't. Ubing lang tilangak nana, ang lakaya kon abaro. Naimbag nga oras yun, nana. Umaya man. Adda ka din ni Jose. Ay nabayagan na saan na nagaw-awe, dura. Anya, ay, aggurigur nga minjay putot na katipa-check up ko kuma. Malatawagak man, ibagak amang tad iti kwarta. Nagsweldo mo siguro day jayan. Adda ka din trabaho na, nana. Adan, ngam di mo agpaw-pawait. Ang malatawagak man. Sige, nana. Urayak na niya tibagana. Mano ayati ka sa pulan na. Pag-check up ka no, tanak yaw. Mangipawit kay ti uray 3,000 ah. Sige nga rod. At damot yun di kwartak. Ay ganun gayam. Mga sawa ako ni Timabait nanang. Anya, apay adaman na bulili kong muditan. Jack binulilikong nanang. Talaga nga isunti final. Asino manan? Isutakin ko iti grocery. Apag trabaho. Aniya. O niya, ready kan Carla. Yam-amukan kin ni nanang ko. Mga no di nakayat. Ay, saan nakpaya ready? Kaanong tupay ready ka ngay? Inton nakapsuta ka. Agawid sakit din. Tanonyat ko nana, tulagan tayong ti kasarta. Babainak iti inam, Jose. Ag secret marriage talatan. Ay, sana? May mayat nga iparang tati kasarta? Abangan no di nakayat ti inam. Kayat na ka. Yanyat mabalin na ngay, no si katikayat ko. Kayat ko nga isimpati biyag ko. Iso nga agkasartakid din, Carla. Iso nga agawid ta ijabalay. Tayam ammo ka iti ina. Nanang, kadwak tinobyak ang agawid ni Carla. Si Kati. Nobya ti anak ko. Ha? Amom ni Carla, nanang? Anya ka magtanusay. Kung nakno asino ti bagbagam anobyam, dahi tamo lagayam mababaay. Ha? Apay ka din, nanang. Anyat dakas na ayakit agpada kami mag-asingle. Diyak kayat na itababaya para kan ka. Ha? Nanang! Jose, kung nagtumad ken ka adi nakayat ti inam. Jose, umay ka man dito. Anday bagak. Ha? Una na. Carla, mabit lang nga. Mapanak itayan ni nanang. Sinaam day ta babae ta traitor day ta tao, Jose. Apay nga min aya nanang. Ay ayatek ni Carla. Kaya't kung nga isimpati biyag ko. No iso ta asawa. Saanin ang masapol nga agabrudak. Kan amamuyo ayan ni Carla. Wine! Amamoklaw unay! Ngamin, kabit day di tatang mo day ta babae! Niya? May palagi-palagat nga ron kanyak tinapalabas, Jose! Basit ka pa ide, isungawan amom iti na ito'y. Diyak lang bagbaga, tadyak kayat ngagbalin adakas na amamkan ka. Inlamlam mga andak pa ide, tanaglamang na iti na ita babae. Nanang? Ngam kaputan nagbutang damay darom, isa nagsinada. Mala, lipatan yun dayta. Tanabayagan dayta ang napasama. Linipat ko na talaga dayta. Nga may dinakitak manan dayta babae. Naipalagip tinapalabas. Di ka matanagan. Tasaan kami nga agnaad dito'y balay. Ay man, Jack! Basta sinaam dayta babae. Jack kayat nga iso ti asawaam. Jack kayat no kunak, Jack kayat. Agtalawak no di mo sinahan.
Ang katang-katang aklangan kat makamuditan no mabagtitak. Orag balin ako na taong grasa. Anya? Siyak ti masurot ita husay. Sinaam day ta babay. Sumapol kay ti sa baling asawaam. Ado dita. Basta sana day ta nga ex day di tatang mau. Period. Pasensya ka ni ti Jarni nanang ko, Carla. Maawatak ti inam, Jose. Ket mabainak ko na. Kinapudno na iso ajak kaya ti agpakita iti inam. Takas jay tinapalabas. No, siyak. Sana problema dayta. Napalabasin dayta. Jak pa kaupahayan dayta, Carla. Basta mabainak iti inam, Jose. Iso ditan patuloyon ti kalaysata. Agtungpal kalatan iti kayat na mapasamak. Ta amangan do ma-stress. Kat anya pa iti mapasamak ken kuana. Carla? Ayos laeng kanyak no sinaanak. Sa anak matla komportable no di na kayat para ken ka. Ambinado akmet kit di. Nakabasulak ken kuana. Kasano? Agsinat ang arod? Tinungpal ko nga rod ti kayat ti inak, ta agaramid mo ti sana may parbang ni nanang ko, no jak tungpalan ti kayat na. Nakitak tinakaro apa nagladingit na, idinalagip na tinapalabas, kaya't na siya nakankwana. Isa nagtungpalaklatan iti kayat na. Jak matkit di unay inayat ni Carla ta jayla kwarta na ti kinayat ko ta aklunak, ang nagsapulakla iti nagsanggirak iti dayda kanito. Kaya't bayat ti panaglabas dal daw, ado tinamiris ko abidut ko. Kaya't gaputan nakapsutan ti inak, kan rangrangan dakmatan dagiti inna dagiti putot ko, isa napilitan na ka nagtrabaho, tapno adda pang suporta kadakwada. Alakastan, tigayim mo, Jose. Alaga gayam, di tanti nagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama at gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kapadasan ni Kabsat Vic, sana po anagan tintay drama, dirma ng biyanang, at dabisyo ka nakaadikak. Naturad ti pakinakam ko, tagpada kami ti katuga nga kababae iti bisyo, iso nga ore at ti paanak ta asawak, jak dangdanggan. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Oh, adto'y bakit? Napangabakak. Ha? No kasta? Nangabak kayo manan, Vic? Wen, at damon paggatang tayo iti bagaskin si daenain. Pundwa mon Jeref. Tapno saan mo na problema, hindi masita tunggal agluto ka. Ay, Ne, apeng agsinaay ka ngay bakit? Saan gan samot ang naragsak? No awan kwarta, naliday ka. Ngam na da kwarta, naliday ka latta. saan man Maragsa ka nak, tanda manon maigatang itimakan. Iso na lang ta. Kastoy talatta ka din itagnanayon. Sugal ti pagtataudan ti kankanan tayo iti anak ta. Ay na, saan la adata ti kasta? Adu tayo. Anyang arod no kasta ti pagbiyagan ta. Kanya-kanyang pagbiyagan May mayat mo ti kastan Ngam tayo agtakawak. Ti kayat ko asawan. Apay talaga kading awanan plano nga agsapol iti sabala pagkwartaan. Agtrabaho ka kumamat kasjay. Kay, apay ti kunam. Nalakaayat ti mapan makisugsugal. Makabannog tubay. Pasaray adayo a lugar ti papanan may. Makabannog tagbiyahe. Tuladam man ni bayaw ko. Agtrab-trabaho kas karpintero. Nanyat amok di tangay. Katjak mo't amot ag karpintero. Saan ko mo't atalin ti kasta? Kat mabalin mo't asumurot ka kankwana. Tapno adala katulungan na. Agkiwar iti semento para awat kasjay. Wanto. Ikondisyon ko pa iti bagay. Tanarigat ti mabigla. Timing, bakay. Welcome to Jenna Almoida Drama. Damag ka, nga baka kano idi kalman, ve. Ha? Uwan na lang. Nan, mangtid ka mamag nga raw. Makaliplipat kan samot ten baraw. Laglagi pa, adakil ti utang mo na imbaga nakam kanya.
Tano saan nagapo kanyak, saan mo ana asawa jay anak ko. Ah? Siyak tinang durugkan ko ana, tapno aklunan na ka. Dandan di nakakayat, idi ti anak ko, ve. Wala nang. Jak malipatan day ta. Antoy na lang. Barato yo. Ha? Sang-sangaribaw? Ay, nayunan mo Ay, sangaribo pa. Ah. Antoy nga ron. Dumawatak tulay ti kwartakon kinilida. Ay, thank you, Barok. Nagsingpit ka talaga. Sapay kumata, di ka agbalbalew. Naparabor ka kumaakan na yun. Pautangan nakman, Sally. Napay, awan man bagasyon, manang. Adamo bagas may, kagat-gatang ko itayag sapa. Adapay bagas me. Ngam aramatak ko maamang i-process iti papeles ko. Padasak man ta abroad. Anya? Si kalat amo ka makatulong kanya kading ko. Isa pa nga asim. Pabuludan nakman iti pag-abroad ko. Di ka madanagan tamayadak tumutlaang. Ay, sigurado ka, manang. Kunakman no di mo ka ba ilan na panawan da bayaw kanti anak yo. Nagrigat at talaga timang panaw iti pamilya. Ngam ikarigatak Tani, di mo't aggunay jay bayaw mon. Iso asyak man lang ang tagtrabaho. Ang ijay abroad ti kayat ko tapno makaurno nga kadago sa ading ko. Kasaritak to pa jay asawak manang. Ipakadak pa'y nga umunakin kwa na. Tani, kwartami mo't adwaday jay. Sige Sally, awan problema. Makauray This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Di ka kumapalubusan nga umadayo lida bakit? Ngam amok apara mo't ti masakbayan tati pampanunutay. Ay, jak ngamin kaya tagnanayo na kastoy. Di ka ngamin nagsapol iti trabaho. Iso asyak langan ti umadayo. Ado ti arapaap ko iti biyag lakay. Kayat ko ti maadaan iti business. Oray siyak. Ado ti kayat ko a business. Ngam puunan ti problema bakit? Kamabalin tamatag business iti ure basit la apuunan. Tao maduntumo laang. Maday ti basit a puunan. Mabayag a dumuruas. May mayat no dakil adagos ti puunan ta. Agtarakan ti ado a buryas, ado a manok, kan ado a kalding. Kasta ti kayat ko, makitinulong ka kanyak lakay. Tapno pumintas ti biyag tayo. Diyak kayat agbayag ija abroad. Iso nga agawid akto numalpas ti kontratak. Iso nga paman nga agswildo akto, rugyam adagosan ti ibagbagam a business anya. Agurnong tabay mo't tamay met no dakil ti puunan. Tapno dakil mo't adagos ti maganan siya. Ay makamu ka nga ron Basta saya atam to Sikan ti pangital ka kiti amin. Kandi mo kumabaybayan ti anak ta Wen, di ka madanagan bakit? Natalgad ka na yung ti kasasaad ti anak ta. No agawid kan daw, nalukmagan ni Jingjing. Wait! Woo! Ito ta! Woohoo! Unay ka dahi ta alakay Wilsonan. Tanagpigsa tingiwat na. Di kan sabay mo nakasuka! Shh! Tangiwat yu atata. Mangag na kayo ni bakit ko. Ha? Ay, Nick! Kunak ano naka-abroadan? San pa'y Inton umay alawas pa'y ti flight na. Aya! Ay kaling ka nga ron agrobatan tama pantan. Maladaw tan. Nyak pala makasurot ida. Taon kwartak tata. Tainted ko kini bakit ko. Diyak makadawat king kwa na. Tama nga numakadlaw. Ingkarik ngamin ngagbalbaliw akon. Anya? Nukasta, agbalbaliw kan? Saan? Apay ko ma. Kat nailasag kun di kasta trabaho. Orayak la ang maka-flight. Kat no maka-abroadan, oray inaldaw tayon arumwar tata. Diyak mo nga ron mapaanan tawag makadwak. Amangan no makimos ti kwartak. Sana bali tata. 1 week lang ti orayon. Ag-flight tun di asawa. Ay,
kasi mo't di kapsat ko nanang. Isunsamot la ti agpurpursige para iti masakbayan ti pamilyada. Ay kahit agpurpursige, may di asawa na. Takanayon na mo ngay kan iti kwarta ni Manong Mau no ada kwarta na. Sugal mo ti paggapgapuan ti itud na akwarta nanang. Kanya ngay nga raw, kasta talaga Iso nga ron, ti pagsapsapulan na bay. Kung sinchin nyo mo't ngamin ti kasdeng aramidon ti asawa na. Iso saan nga agsarsar deng nanang. Ay, awan karbengak mga tipa iti aramidon na. Tamanugang kulaeng may. Enton ginora wano inapanak. Ay, ti kunayukit dinanang. Tunggal mga bak, adamo porsinto yung amin kenkwana. Sa mo salay. Agtal na ka man. Katuan mo't. Kanagpada kayo ngamin iti aramid nanang. Ay na. Ay, pagliw-liwa aklaang mo dayta. Bakit akaon? Kasapulak, timang paragsak kanyak. Iso bay-bay anak kaday anak ko. Pagpalpalabasak lang iti oras dayta. Pangururayak, iti ipapatay ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Hello, Vic! Agpawitak no bigat. Kompleto mo ti materyales para iti kulungan ti baboy kan manok, Walida, tanong makumpletong ti materyales, parugyak tumating ngay paramid. Nasayat nga ron no kasta. Agawa ang tagpaaramid, tapno makarugita mo ten, lakay. Wan bakit? Di ka madalagan. Bumak ng tanto. Basta numalpas ti kontratak dito abroad, nagawid akton tani, nagrigat kayam ti trabaho dito Di mo pa'y kamakudkud ti nagatulan, gapot kinaadot trabahon. Alawan, agawid kanton bakit? Di ka mananagan, tagdanton negosyo ta. Basta gawaan tagpaw iti ti kwarta pagpuhuna ka, tapno makapagrugi akon. Okay nga Rod, ngam, no ngay inuta marugyan. Maditin inot bakit? May mayat na urnungag pa iti kwarta. Tapno na minsan amay rugi. Tanuin inot, mabayag amalpas. May mayat tayo 1 click. Malanga Rod, makamuka Vic. Kanuun gayam, ada na panunot ko sa bali a business bakit? May mayat sa ti mini grocery nga ipatakder ta. Ha? Awam mo unay, babalay di tayan tayo. Adayo iti highway. Asinot gumatang ngay. Saan adito iti pangipatakderan ta? Ija probinsya mi. Taigit ti kalsada di tawid ko adagay jay. Kan adon ti babalay jay. Kat awan pa'y grocery jay. Mabalin mo't Di kasanungay tabalay tayo ditan. Kapilitan nga agawid tayon to ija probinsya yon. No ija tayan tinegosyo ta. Kat tawidan to ti anak ta. Nagdanton pamilya na. Dito iton ti pagnadan na. Malangaron, plano man na imbag no kasano. Sa bagay, napintas ti grocerya a business. Nang runa no napintas ti lokasyon na. Rumarak, Gigi. Mangan kanton, wan? Nakaluto akon. Inlakam ko ti kanam iti panggal daw kan pangrabi. Marabian kayo kadimanan asumangput, tatang? Papanan nyo manan aya? Inlak asikasuan niya pangipatakderak iti business tayo iti probinsya. No jak makaawid, bigatak ton. Di pa'y kadinalpas? Kunak man no isuti na si Kasoy iti napalabas ngal daw. Ato ti marami di anak. Saan ngamin apatad di daga? Iso nga ipapatad ko. Ay, umayak man mat, tapno makitak mat dalulo kan lola ijay. Saan? Narigat ag-commute ngagbiyahe. Naimbag tulan no at dalugan tayo anak ko. Tauray kanayunum to ti sumurot kanyak. Wait! Intan! Ha? Ne, addan ni Tata Wilson. Sige anak ko ha, mapan kamin. Ikuyog ko ni Tata Wilson. Tatangdanak ngagtrabaho ijay. Ne, di kag bulbulakbul Gigi ha? Agyan ka lang dito'y balay. Wen tata! This drama is owned by Jenna Almoy the Napanan Drama. ni tatang mo, Gigi. Apay ngagmay-may sa ka dito'y balayo. Napan ijay probinsya da lolo ken lolak anti. Ay, anya tinaramid na ijay. Mapan na kano simpaan jay pagipatakderan da iti grocery me. Ha? Ne,
Kunak man no nalpasan day jay. Saan pa'y nga rod, auntie? Kat, nangan kan. Wen, auntie? Malang nga rod, no awan pa'y jay amam, kat mabuteng ka dito'y balay yung agmay-may sa, umay ka lang ijay balay, Gigi. Wen, auntie? Ngam sa anak ka mabuteng? Nairwama ko na pampanawan ni tata. Hello, Manang Lida. Nagadayo mo ti pagipatakderan nyo ti business yo. Ijay mo't lang amin tinapintas ti lokasyon na sali. Apay, kas jay laeng aya ti mapanunot yo a business. Adumot ti sabali manang. Uso ti panagtaraken iti baboy dito'y lugar tayo. Isula kumaan manang. Grocery mo ti kayat ni bayaw mo ading ko. Apay, isaw ti masursuraw. Sika ati agdesisyon manang, ta sika nga ro ti agtrab-trabaho. Pagbambanugam ti kwarta, maar-aramat para iti dayta. Suportarak latan ti kayat asawa ka ading ko, bareng ang balbaliwan. Nagadayo pa'y mo ti lugar da. Numalpas ti kontratak do ti abroad, agforgodak ton. Taas ikaswan min ti ipatakdar nila kaya business mi. Ala ka, makamu ka ama nang. Monitorem nga rod ajay asawam. Tapno saan amayaw awan ti kwarta nga ipaw-paw-it mo. Hello, Lakay. Kumusta? Naawat mo ti kwartang impawit ko? Walida, Kat, kumusta? Anyat narugyamon? tartarimaanag pa jalote apang ipatakdaran iti business na bakit? Ta saan nga min apatad day jay? At tatang-tandanak amang bulbuldoser. Kat, idulin mo nga ro ti kwartang ipawpawit ko tapno saan na magastos. Wen, nakadulin, bakit? Sige nga ron, tsak pa'y lagi pawit. Tay pa'y lausaran yung agtrabaho ti ipawit ko, ta siya akong ti mangidulin iti kwarta, Lakay. Ha? Apay, awan pa nagtalak mo kanya kaya bakit? Adda, nga may mayat no siyak ti agidulin. Ay kat makamu ka nga ro da, bakit? Basta di mo liwayan tagipawit italawas mi anak mo ha. Wen, di ka madanagan. Ibagam no mabalinan arugyan ti business ta. Ta sa akto agipawit iti dakkel kwarta. Wen, bakit? Ket, kumusta ka di tangay? Tastoy kanayo na mabannog. Jak to agsublia talaga dito yun. Nagrigat ti trabaho dito Iso nga agurnong ta, tapno adda pag business ta. Sige, bakit? Di ka madalagan. Tagdan to sang patam a business ta dito Pilipinas. Ay ka, nasaya at launay ano kasta, Lakay. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Ada pa'y kwartam di tabay. Abay, naibusin to inutang mo kanya? Awan nga roden baraw, naabak, nan, pautang nakpay. Nagatut-utang yung kanya ako na. Alay, bayadak to ka rin. Lalaing ikaw no, promise. Subutek, jay abak ko. Mabit lang nga ron. Ay na, iba't na nakita ka dito, Ifek. Ah. Kunak tupay ka, nga adda ka dito ayoyang tayaw. Ne. Ito'y kayo ka di pa dito'y nanang. Saan? Kasangsangpit ko laag. Nan, kwartam ma'am. Amok nga aduti kwartam itakay. Tanak nga baka kano idi kalman. Manuti ka sa pulan nyo aya. Taloribaw no adda. Agam no awan di uray 2,900. Siyak pa'y mo tununam avik. Siyak mo na nga utang geng ka. Ala, di kayo matanagan. Taikan kayo adwakin ni nanang, tata. Hello, Lida, bakit? Parugya akong tayo business na. Tapno nalpasan no sumangpit ka. O sige mangipaw itak nga ro diti kwartan. Ipawit mo amin ng jornong mo. Tapno mabit amalpas. Agayabak iti adong agtrabaho. Kan katangag amin na maikarga iti grocery. Sigurado ka Wen, tapno makadugitan. Tane, sayang taglabas ngal daw. O sige nga Rod, ipawit kon intun bigat, Lakay. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ay, sinaurdak ijay ayoyang tayo, Fek. Nakimos ti kwartak. Ay, uwan kayam. Impawit ka no nilida jay pagpuunan nyo iti business. Una nang, Hey, dakil samot agatan day jay nakaw. una nang. Ngam ko nakaparugyak orayin inutak.
Adawa ka no laban no bigat. Abay, di ka mapan. Pampanunutat nga rod ti mapananang. Tangay agsuswerte akmat iti sugal. Kunak nga itayak pa nga umuna di kwarta pagpuunan mi. Tapno agtriple. Ay, ala, anak kong, kuyugan ka. Basta di bagbake ni Lida. Nawan, danag mun, aya. Basta ikanak mo nga ron, agudwatan iti kwarta. Anya? Ay sus, amangan mo maipaabak yo. Saan? Lalaingag, baraw. Bek, ay kasano da ito yun ngay? Naabakak may. Oras siyak nga rod nanang. Nakimos ti kwarta. Anya? Ay, kunak man no nalaing ka. Italaang maning agmamalasak nanang. Nagsasaruno ti panangabak ko iti kalabas. Ay, sausa. Kasano nga ro din ngay? Dakkel agata dyan na ipaabak tanakaw. Un nga rod. Anyat iba kak kinilida ngay. Sigurado akaungot naklay jay. Amangan pa'y kid no sinaan na kon. Ay, kano sinaan na ka ay, awat mabalay. Nung ay pabayadan na kanyak nanang. Ay, bayadam baraw. Sana mabalin Dua tayo mo't anang ipaabak iti kwarta. Bayadan tayo adwa Anyat pagbayad ko ngay. Awa mo kwarta. Basta ibaga ka nagkuduan tayo ti kwarta. Ngamno kaya't yuman. Pagparangin tayo anahuldapak. Anya? Kampay di, nahuldapak. Katda kayo tagbalin na testigo nanang. Ha? Ay, kasla mabutungak may ngagtistigaw. Ay, makonsensya ta siyempre, anak ko, jay luklukun ta. Kahit, anya nga rin ti pagbayad yu iti inalayo a kwarta. Ay, awad. Ang, ala nga raw. Planwam anaimbag, tapno saan ta amatiklaw. Anya, ulito man timbagam, Vic. Lida bakit? Nahuldapak! Dandanidak pinatay na gijay aholdapar. Imbag ta nakatarayang. Kat, mano dinahold-up kan ka ngay. Amen, di igam ko ang kwarta. Tanapan ko nga ron inwar di binandala kwarta nga impawit mo. Natiktikan na magiging aholdapar. Awanan, di kwarta pag business ta ko mabagay. Anya, nagdakkalagatan day jay. Inruar mo amin, aya. Una, sa gumatang ako man iti materyales. Kundi may karagay iti grocery. Unay kamutan. Ang kasana mapamati na ka-hold up ka. Pang-aasim, Vic, di nakluklukwan. Saan ka luklukwan? Ninanang ti makapalignag. Takadwag iti. Tabumulbulot iti kwarta kanya. Nakita na tinapasamag. Anya. O sige, tawagak man ni Nanang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Hello, anak ko. Hello, Nanang. Agpaiso aya na hold up ni Vic. Kuwa. Ibagayo tagpaiso, Nanang. Na hold up ni Vic, huwan no saan. Ay, sorry, Vic. Nga mas ruming bauti pa matagkaw iti anak ko. Kuwa. Saan napudnaw, anak ko? Anya. Kung kuna nalaang dayjay, tapno saan mo nga ungtan. Hanggang kinapudno na naabak iti sugal. Anya. Ti awanan bain alalakin. Ay na, anak ko, pakawanan ako ma. At damo basol kaw, tabi muludak iti kwarta ken kwa na. Impaabak ko mo lang, kapakawanan ako ma, anak ko. Unay kayo matan. Ay, Day takot timadi kada kayo. Konsensyon yung aming timadi nga arami di asawak. Isungawan pa nagbaliw na. ay, sorry talaga, anak ko. At dayta, nakakukus ko amin na nakawis mo, Vic. Pumanaw kan. Lida, pang-aasim ka di Di na papanawan. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan nga.
Noy, ayat anak, di nak kumalin ang langsutan. Panang loko tinaramid mo, olbod. Kanayon kumat nga ibagakan kano kasano ti karigat ti trabaho ki abroad. Nga winaldas mo lang ti kwarta itawan kasas ka nabanag. Sorry, Lida. Bumawi ka. Di ka nagsublipay dyan, abroad. Tasyak mo taga abroad. Promise. Huwag mo nga, Ben. Lida, anak ko. Akawan mo ta asawa. Tanakasagana mo ngagbalbalew. May sa kayo mat nanang. Konsentidor kayo ang katugangan. Sorry, anak ko. Saan na maulit na jay? Pagbababawiyak na gijay nga inararamid ko. Oray siya, bakit? Ikarik, agbalbaliw akon. Ikandak ka di, tigundaway kong agbalbaliw. Agabrudak, tapno masukatan ti winaldas ko a kwarta, Lida. Promise. Gapoy di sakit tinakam ta sawak pinapanaw naklata, ngam jak nagsarda nga nangay ayaw kun kuana. Inal daw ngay ay work, katagkid-kidawak iti pamakawan na. At damat lata panagayat na kanyak, iso nga inikan na kiti tsansa nga agbalbaliw, iso nga inawat na. Kat tinungpal ko nga rood dagiti karikan kuana. Inijak matan ti bisyok, kat nagaplayak para abroad, kat aging kay tagtrab-trabawak pa laang dito abroad, kat maragsakan naktain inot matlaang anay patakder mi ti grocery mi. Alakastan, tugayem mo, Vic. Alaga gayem, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayem yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Manipod kini kabsat aryong sa napud na nagan tintay drama. Dirma ng biyanang, ada kakaisuna nga anak ko kat may sa a single mom. Nalaka mamatpati ti anak ko isa nalakada met nga lilawan. Ket masya nakan kwa na isa tultulo nga ka mga awir kadagiti anak na. Rugyak man nga rud ti agsalaysay. Unayan ay tadinak mo't paturugan baby. Tatang! Tatang, agring kay man. Oh, apay. Umay kay man biita ni makaturturog ako na yan. Mabisin samad ni bebe. Paggatasa ma. Na kayo man timang pagatas. Kunak ngami nakaidaan nyo. Sayang ti magatas na king ka, ano di mo paggatasan. Ay, itimplaan yun tani. Mapanadalagan ti turog ko. Mala, mabitla ang apo ka. Wain, agtimpla ako iti gatas mo. Welcome to Jenna Almoita Drama. Nay, si kamagayam kabagis garda. Anya gagaram. Umay ko kumabulo dun tay wasay mo tanay. Natukol mo dun tay wasay may. Inuwasay nila kay ko iti bataw idinabartag. Anya, apay ngamin apati bato ka wasayin na. Ay, kasjay na nga raw numabartag, tila waswasayon na. Amo matan ti style ni bayaw mau no mabartag, kasla ang bala. Aday dyan likod ti balay di wasay. Ingkalaan lang, tanay, patpaturugak to apok. Nay apay, jay inana ngay. Apay si kama na hindi nakaubba di taapaw. Nakaturog pa lang napuyatan siguro. Ayan nga menti amati anak na aya. Apay, di dagkasar. Tapno iyawid nan dagiti agina. Masurunak nga rot. Taintarayanan dyan hubyo na. Anya, kay kasanuda nga aginan. Ay, sika, timang biyag kadakwada. Ay kat kapilitan na. Ngamnay, jak nakapasada. Agawawirak mo tayo. Nasingpit ka ngamin unay, manong ariyaw. Di mun samo ngamin istriktuan jay anak mo. Di mun samo ungungtan. Ungungtak mata. Tumangsi nga raw nung duma. Inispol mo ngamin ni Kayla, isuwa kasta.
Kita man jay inauna nga anak na. Awan man amanan. Naimbag ata inala jay amana. Tano adda ditoy ay na. Kaasi kalaeng manong. Uray ko man no si bibiyag pa'y day diipag. Tapno matulungan na ka. Sa bagay, mabiit at dumakkel ti ubeng. Sana mapuputan, madamdama, magnantoy apo. Awain hangam bagbagaam jay anak mo. Siya ti masiksikuran iti kasta makitkitak ka. Tunggal aganak, sika ti mangaw awer iti pasngay na. Sika man timang bagbaga ka bagays, tabarang sika ti denggen na. Ayan na aya, kasaritak man. Ada kayo magayam, auntie. Na yan ti kasta apa nagririing mau kayla. Anyat orasan, aldawan. Napuyatan nak ngamin, ta naglampay mo dyan anak ko, auntie. Di mo pagrasaw jay anak mo. Takasta mo, edi saan ka pa'y amasikaw kinaganak. Ah? Ay, di man nakapagpasada jay amamaw. Taisumanan ti paraaw awir maw. Kasanaw ngagbiag kayaw, nukastam akanayaw. Makitinulong kamot iti amama. Saan akasta? Inak to ag trabaho no umawag dyan nagaplayak, auntie. Kahit ibatem jay anak mo. Una, auntie. Tadyak mo makatrabaho na itugot ko. Di saan man ang makatrabaho jay amamaw. Kapilitan, auntie. Sika ti agaw awer, tajay amam ti agpasada. Siyak tagtrabaho, auntie. Takapigpig saak. Ni tatang ka lumakayan. Ay, basta siguraduam, pauitam iti kwarta ti amam. Tapno ada paggatang na iti abastuda iti anak mo. Uwan, auntie. Ay, inaman pa'y gaya magdigos ta ni. Ada pa na. Anya mo da jakabsat yung tatang. Nakaturturay. Basta umay dito balay, ag sermon. Ala, pasensya mo, Dantem. Tay sukit nga ron ti kanayin nga asit ganta no magipit ta. Gapo ta iso timang tultulong kada tayo, kas giant ti trato na. Sa nabali, tapod numot na kiti pagbaga na anak ko. Pamagbaga ti maysa nga ina. Bumaknangak to laeng. Bayadak to amin anay tultulong na kada tayo. Tap na awanan ti ibuy-buy na. Panangis sakit, tikas dyan nga aramidin ni Antem. Iso adi mo ko magurguraan, Antem, anak ko. Di damo lang amin umawagan iti inaplaya katrabaho. Tapumanawak langan dito a lugar. Man nakibiyang dagiti kakabagyan nyo ditoy. Di ka pumanaw, tanay. Basit pala ti anak mo. Siyaklatan tagtrabaho. Tadamot tricycle ko ngay pasadak. Ay saan nang talakay kayon? Agaw-awir kayo latan. Di kay madanagan tapawitan kayon ti iti kwartayo. Agbiro kak to iti bak na nga pakyasawaak. Tapno pumintas ti biyag tayo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Tatang, inakagtrabahon. Awawiran nyo ni baby ah. Ha? Apay? Inawagan na kan aya. Uwan tatang. Ala kita gananad ka nga ro diti papanam ah. Panya trabaho ngay. Waitress iti dakkel restaurant tatang. Ala nga raw. Agsingsingput ka. Kundi mo liwayan ti agaawid no adda bakantem. Sa umay mumutsok nalan ti anak mo. Uwan tatang. Dinsapay mo nagaw-awid ni Kayla. Manipod pimanaw manong ariyaw. Saan pa'y nga ron ka bagais? Ay kanay bagano. Aday paw-pawit na akwarta kada kayaw. Adamat kiday ka bagais. Eksakto la paggatas ti apukaw. Kun paggatang iti basit amasida. Una yun ti kasta kasasaad mo manog. Nakakaasi ka. Imbis at tulungan na ka jay anak mo. Saan? Ta kumarkaron sa mo tiriga mo. Nainayon pa jay anak mo apang panunutan. Awan problema ka bagais. Kabailak day taw'y. Aday niyag ko amay sa abukol abangaws. Dua bukol at tilapia ken karnit manok. Amaw nga awan masidsidam. Iso anang yuga. Ay na,
Agyaman na ka, kabagas. At da si daekon. May sa tinapa dyan na bate at si daek. Malaala, agan alos ka, tabareng daytan to apukom, ti makaitid iti ginawakin ka. Ang kadon to pa ay, laklakayudan kan taon. Kanaimbag ano, mauray munto pa iti panagtrabahon taw taapaw. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ada akong tatang. Ha? Ne, kilaat mo ti panagawad mo kayla. Agora ka? Apa nagdakkel ta tiyan mo? Masikugak tatang. Anya? Sino nga iti amaday ta? Awanan ba inday jay? Awanan nagpukawan na kaslaso. Anya? Makabulan sinapsapol ko ten tarayan nak. Ngam talaga nagpukawan. Aging nga da nakadamagak. Adamot kaya man asawa kan anak na. Anyan? Unay kamutan? Di ka manan nagananad kayla. Unakmatkin ka di ka bastag talag iti lalaki. Tapnusan ang maulit tinapasamak kang ka. Pasensya kayo na. Ay, Awan mabalin ko. Awatag tigasat ko tadaditan. Iso akid dawak manan titulong yo. Tulungan dak tumanan ang mga wawer dito pas ngay ko nga apo ko yo. Di kalabaas yan iti amam, sika kayla. Manayunan manain ti awawirnan. Ay, para awawir mulat tan ni tatang mau. Auntie, Di ka gamit nagnaknakam maut. Nagrigat lang nga raw ti panagbiagyawn. Pasikog kapayla, pasikog maut. Unay kamutayn. nailaw anak nga rudmot auntie. Pasensya Awan lakat mailawan ka. Takasanaw, di ka mo ngamin agnaknakam. Natangken ti ulawm. Sokir ka ngamin. Ay, numabagbagaan ka. Sintiram ti maibagbagakin ka. Apay ay akasta kayo auntie. Saan matada kayo tagawawir? Nga mapayada kayo ti rumaneklamo. Dinto pa agreklamo ni tatang. Gapaw tanasingput jay amam. Abus wumutan ti kinasingput na. Lumaklakay nga agrigrigat jay amam. Matay latan nga agrigrigatain. Di kay kadimadanagan tabumaknangak to. Pag namayak to ni tatang ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. isunan na pokwan, maturugan, dungdungwan kanto, unay, indayunan kanto, iti sinamay. Anong ariya, bumayak man? Ay na, nagparty kami iti native amanaw. Inyagan kayo iti sida inyo. Ay, ang yaman na kabagas, hindi sumlat na dito lamisaanan. Apay, ayan mananjay anak mo. Nagpasurad manan, tagsubli ka no, iti trabaho na kabagas. Ay, madamdama agsikog manan. Kita mantikas tangay tsura manaw. Nakauba iti ulas tamay sa nga apukom iti likudam. Saday tabasit aday iti sangwanam. Uwan nga raw da. Makatawan pa'y lang amin ti inauna nga anak ni Kayla. Angam nagpasikog manayn. Hay, uwan nga raw da. Medyo marigata na nga raw din. Iso ang mga laak to, iti paraw awer ka nagita anak na. Ha? Ay, tangdadan yaw. O di sabali man ay nagastos. Uray na. Tapno makapasada ak kabagas. Sa bagay mo kidi Ala ano sam? Taan niya ngay, kat inispoiled mo nga menjay anak mo. Nay, hey, nagbiit mo't anak kaalan ni Manong Aryong itiyaya dagiti apo ko nan. Na, adamo balhasang amang uba iti ubeng, ijay arubayan dan. Asit gakman.
Naimbag nga oras mo, balasang ko. Si kakaday ti agbalin ayaya dagiti apukaw ni manong ko nga aryaw. Ha? Uwen, nana. Taga-ano ka nga'y balasang ko? Nagamamuan nyo nga'y iti kabagis ko. Taga-kabangibang nga ili, nana. Pasaheros nak, idi iti tricycle na, nana. Kanayon ko idi nga arkilaan no mapanak iti balay ti kasinsin ko jay ili. Kasta ka day. Ay ka, remuaran ni Manong Aryaw. Wala na. Napanan nagpasada. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nagawid ak tatang tanang iyaga kiti gatas kandaya por dagita po ko yo. Nasaya at mo, tapno adda o sarenda. Ngamne, awan maitid ko asweldo di yaya dagiti anak ko Nagkuna ngamin ang mga lakay iti yaya da, kawamot pang pasweldo tayo. Di ka madanagan, tasyak ti makaammo. Makammo kayo nga ruda. Nga mapekas jay. Manipod na daak dito balay, sa bali tinadlaw ko kankwana. Ha? Kanayo na nakapupok iti sila diyo. Kanapay nga iti sila diyo ti pagturturugan na. Wen, ta dito'y salas ti pagturugak, tawan mo nga rod bakante asilad. Nadasad-sadot na, papanawan nyo langan. Nagagatmot ni Elisa. Saan mo? Da kayo nasamot ti makakada mga wawer kadagiti apu ko yun awanak. Saan mo't Sa ako la tulungan nga agaw awer no sumangpertak ang pasada. Kanukuding di tricycle. Tultulungak mo't Nakamisuot pa ya kanayon. Kaslada kanayon problema na, kaslada kasurun na tao. Kasjay lang ti style na. Ngam nasingpot ni Elisa, anak kaw. Mabana kaw, Elisa. Sikan ti makaamo ka dagita po ko, kwan. Di ka pala matulungan, taagpasadak manayin. Ay, makapanog mo ti kastoy arayong. Ano sa mo, Elisa? Sa nabalay, tadumakdak ka lang dagita po ko. Kunak no umayak agrelax dito'y balay mo. Ngamsan mo't gayam. Umayak mo't gayam agrigat dito'y. Saan mo't tultulungan ka ba't naon trabaho? Hindi kan mapanagpasada. Tama ditirik na, arayong. Ne. Madiman ang tirusok ko. Sus. Mano nga aldawan akasta ka, Elisa. Apay, anyat marikriknam. Ay, jak manam mo. Jak maawatan ti bagi. Sus. Kasla kagurak amin at tao iti aglawlaw ko. Kan makalang abak iti jak kayat nga angot. Makabakwarak. Kan natamnay iti panagraman ko. Basitikan ka na. Tinasayaat. Intag pa-check up. Anya? Kat dagiti ubing nga Inakpay la ibati kindi kabagis ko agarda. Ipaaw-awir tapay laking kwana. Nangagmo ti imbaga ti doktor, Elisa. Masikog ka. Wen nga rod. Kan isumot lang aglaladuta ka kanayon. Ay na, adanton anak ta, Elisa. Kasanungay no, maamuan jay anak mo. Kitawan mabalinan Malapdan na kaya iti kaya't kung aramidan. Diyakon maaw-awir dagiti anak ni Kayla. Bayam, tapagawidak taon di anak ko. Diyak mabalin ti agsardeng agpasada, tanay, adanton anak ta. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nukasta, adda nagkinawatan yaw iti dayjay nga Elisa, manaw. Uweng, kabagis. Ingam nabayagan nga da relasyon may. Inlimid mi laang, tadyak kaya't amamuan ni Kayla. Ita, sigurado nga agungot dayjay. Kahit kasanaon, sigurado ang maamuan nan masikugan jay nobya. Una, mawan mabalin na Masikugan ni Elisa. Iso nga ikasarkon kabagis. Ha? Una, rumbang laang agkasar kayon. Tanay, agdenden na kayon. Ngam problema nga ron ti kwarta kabagis. Kurang pa di ornong ko. May sala ababoy ti kabailak agatangan. Mala, tamang tudak iti may sa ababoy.
Uray dua ababaw ti partsam. Mabalin da itan. Uray basit ti sagana. Tatinapatag agkasar kayo manong ariyaw. Anya matikas tang aramid yun, tatang. Laklakayan kayon, ngam nang sikog kayo pa'y laang. Kundi ala kayo pa'y lang amin itiyayan dagiti apo kuyo. Anya nga'y, nasikugan nyo lakang arudan. Nasulisog kayon. Nabayagan nga da relasyon mi kini Elisa. Idi inayabak dito'y balay at da relasyon mi idain. Pinagparangkula ayaya ng kita anak mo tapno mailimad ti relasyon mi. Anya, kat kasano nga rudaytan nga'y. Pagawidan yun tamakamu umutan iti sikog na. Ay, sana kasi mat. Diyak mo't mabalin abaybay antiputot ko kunkwana Siyak tupay, binaybay anti dua lalaki. Isa pagawidan yung matan dyan nobya yo, sinaan nyo din. Saan? Ikasar ko ni Elisa kayla. Kat pasensyakan. Ngam aw-awirin mo't lagi anak mo. Tadya kun masango ti mga awir kadakwada tagpasadaak. Para itagbalin aputot ko. Kung saan mo't ang makaw-awir ni Elisa. Tamarigatanan nga po iti panagsikog na. This drama is owned by Jenna Almoy the Anya, Drama. masikog ka manan, Elisa. Unay mo daytan, sikog ka la sikog. Kayla. Di mo pagsasawan ta inam kayla. Tulungam kit dimot ang mga awir ka dagiti ipas ngayon ng addem. Tadadakkel mo't dagiti anak mo. Ay, makatultulong. Apay ngamin nga anak, nagrigat lang arunti pa nagbiyagan. Di ka maagsaoy ti kasta anak ko. Ta idi si ka ti babasit anak na kat siyak pa'y ti paraw awir kadakwada. No awana ka ng tultulong ken ka iday. Di makkel nga taana saya at dagiti anak mo. Tatang, Saan apa nang iboy-boy kayla anak ko? Ngam panunutem kumamat ti ado arigrigat ko iday ka dagiti anak mo. Iso nga ita, tumulong ka mo't pangaasem anak ko. aga brodak tatang tapno makatulong ak kada kayo. Ha? Ay kahit adaking ka anak ko. Uray ta grade 1 mutan ken grade 2 dagiti anak mo. Ay, umadado nga ron ti gastusan da. Isong aga brodak tani nagbasit ti sweldo kiti pagtrab-trabahwak. Adaking ka day ta kayla. Amok para ka dagiti anak mo ti pampanunutem. Iso nga adaking ka day ta. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Aryong, lumaklakay kan. Kan maasyanak kan ka tani. Madlaw, marigatan kan nga agpaspasada. Iso nga, agabrudak man mat. Anya? Ay, saan na masapol Elisa? Aw-awirim ka di dagiti duwang anak ta. Ay, basta, kaya't ko ti agabrod, Aryong. Diyak kaya't ti agrigrigat ka na yun. Tuladag ti anak mo. Kita kat mayatan ti biyag na. Adon ti naipundar na. Hay, Masapol ang makaurnong ta iti pagadal dagiti anak ta. Tulungan na kanu ni antik nga maka-abroad. Sayang daytoy nga oportunidad, Aryong. panawan na kami kadagiti anak ta. Sana bali taadamot cellphone na kontak tayo. Kaya't kaatulungan nga agtrabaho, Aryong. Papanam garda. Umay kalumuganan. Tay dagas ko dagiti ubeng iti pagadalan da. Ay, mapanak man ijay ilay. Ang, dapay pagtugawa kaya, napuno kay mutain. Umay ka dito likod. Adapay maysa. Ay saanan? Aguray akla iti sabali a paglugan akaon. Saanak a komportable dita. Agasum dayta. Oh, kurang samat to'y tricycle mo na pagluganan dagiti apukom kan dagiti putot mau. Huwag nga rog kabagais. Nangruna ka na dumadakal dan. Ay, Alala, mapan kayon. Aguray aklaangan iti sabali a pagluganak manaw. Kahit kumustan jay asawam ijay abroad manong Aryaw. nasaya at may kabagais. Nasingpot ka no dyan natumpungan ng amo. Ay kamayat nga rod ano kasta. Kahit ni Kayla, kumusta mo tayo? Nasaya at may manang. Agbakasyonan no may abulan.
Ay na, ay, maragsakan ak para kin ka, manong. Tauray kaskasanaw, inutay na pumimpintas ti biyagyaw. Takas makitak ijay asawam kanti anak mo kat agtintinulong da para itinapinta sa panagbiagyaw. Agpaiso na ita kabages. Banag apagyamyamanak launa iti Diyos. Kinsapay la kuma, tanapintas to ti masakbayan na kita pukok kun na kita anak kaw. Iso na lang ta paraw awirak mo ilata. Opat nga ubeng taw awir ko. Sana balay, ta dumakdakil damutan. Patsak, tidak kan to baybay-an dagita nga awawir mo inton nakapsut kan, manaw. Ti pangayatak iti kabagis ko nakasuporta latta kanyak ket itaragrag sa kaklatan ti mang tartaripato kadagiti dua nga apukok ken dua nga anak ko. Ket aklunag nga ididamo medyo alanganan nak amang palubos ken ibaket ko nga abroad tamangan ko nak no isukat nak ngem kasi na sana napasamak dayta. Ket ti matanak ko sana na nakirelasyon ket tilatan trabaho na ken dagiti anak na tayan ti atensyon na. Alakastan, tigayem mo Ariyong. Alaga gayam, di tan nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama, to gayam yo Jenna Almoite. Salamat manen kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Di pa kasaritan ngayon tayong drama ita, kat manipod ka ni Kabsat Masa, sana po nanagan, dirman ng biyanang. May sa ako na senior citizen, kat iti nabalo ak inalanak, ti kakaiso ng anak ko iti balayda, tamasyan kanyak ngag may sa iti kalkalapaw mi iti daydi asawak. At daydi nagbali na katulong dak kat masurunak launay, kat na niya ti pakasurunak, isutinak isalaysay. Ben lakay, mangrugi akon nga trabaho inton umay alawas. Nakasaritam ka din ni nanang, nga isupay laang ti mga awir iti anak ta. Wen, ngam kasladyak maitalag ti anak ta kininanang. Amangan numabaybayan na ni Balong. Ha? Amo matan ti style ni nanang. Awan anusan na iti ubing. Nupagaw awiren ta. Kanayon na ama iturugan ti awir na. Kat, kasano nga rod? Asino nga iti pagbalinan ta ayaya ti anak ta? Saan mat ngamin ama panawan ni nanang ko ni tatang tamasaksakit ti amak? Agsapol talangan iti agbalin ayaya ti anak ta, abi. Kabutbutang samot ti mga iti saan ta nga am-am mo. Adda irik-rekomenda iti tay kasensin ko. Kabsat kano ti babaunan da. Nasisingpot da kano agkakabsat. Ay kat mayat nga rod ano kasta? Di namot siguro basta irekomenda day jay. No saan anasingpot, bakit? Nay, kitain nyo ti alalaan nyo akatulong yo Tamangan no agtatakaw. Wenno saan, amangan no napintas kan ubeng. Amangan no gargaryan na ka, Ben. Am mo dya katrabahwak ti alaan may nanang. Nasingpot ka no. Ngata, amangan no agin sisingpot mat. Ay narigatan. Ado ti mang limlimu itan apanawan. Kunam no nasingpot, ngam saan gayam. Di damot siguro irekomenda day jay no saan anasingpot, nanang. Jak kayat ti sarampiang kanchis mo sa ababaw nun. Iso akitain nyo basit, Ben? O nanang, di kayo matanagan. Siyak ti makamaw. Anya ako lordeta in cutex mo, abi. Jakman amo no anya akulay dayto eh. Kasla naglaok mo't agray kan violet. Mayat mat, saan na makasisirap? Makauma mo ti red a cutex. Ay, kasla kayat kumati kasta akulay Kat agpa-cutex kayo iti kastoy ananang. Ay, wan man tanay. Umat at idugmanon dagito'y kukok. Kan pasukatak to'y cutex ko. Ay, nauma akon iti red. Ay, dayta kulay ti buok mo nga'y. Anya dayta? Ash blonde ka no mo't nanang. Ay, kayat kumatlaang dayta abi. Mang papudaw. Kan mang paubing. Agpakulurak man mo titikasta. Ay katuan ananang. Nanang, iso ni Kikay. Ti agbalin ayayan ni Balong. Ha?
Naimbag nga oras yun, Nana. Balasang ka, no? Balasa nga kidi namin sa nakalman, Nana. Oy, seryoso ak ngagdamdamag. Sanak amakirin rin nabakan ka. Katwan mat, Nana. Tay di kalman la sinong batak jagar aram kanyak. Isong adan boyfriend ko. Balasang kalata tadi ka pa'y mo't nakikalay sa piloso po. Ha? Ala, gusto dito nanang. Damo yung pala tinagam-am mo. Ngam kasla di kay mo't agkaalaan. No siyak nasing petak manong. Awang problema kanyak. Man nakaawatak pa'y Sapay kumaata saan ka lang agin sisingpet, kikay. Apay, di yung kayat ni Kikay nga agbalin akadwa dito'y balay, nanang? Nadagsen tirik na kunkwan. Kasla saan ang mapagtalkan. Sa apay man. Madlaw mo't anasing pait, kun napartak ti gargaraw na. Tsak kursonada. Madlaw nga dam ampang na. Kita umot jay style na. Nakamanicure, pedicure, kundi alahas. Di kolor pa'y tibok na. Kan madlaw a pinapuskol na jay kiday na. Kan jay kurimatmat na. Pinanayunan na. Kan naka-make up pa'y. Nagdadakkel pa'y jay aritos na. Kadbayaan nyo Kasta nga rod ti kayat na. Addaket katulong a kastan. Nakasusosyal. Di yun pakibiyangan day tananang. Tasaan mo't aparit day takit. Nakairwaman na siguro ti kasta Iso adi yun pakibiyangan day ta. Tinapatag. Aramidon na, di trabaho na. Naimbag nga oras mo, abalayan. Umayak ban? Nay, sumrag ka abalayan tunyo. At dadaabi abalayan. Ay awan, napanda nagtrabaho nga agasawa. Ay, ano kasta ng rugeng agtrabaho na abe? Nabalayan. Nana, manuti lutok ngayon na poy. Ay kat makaamu ka Amin mo't lakit din, damagam kanyak mo. Ay, sige nga Rod. Sorry, Nana. Abalayan. Sino rin dyan? Kanakam? Ay, awan lat ka anakak ngampang abalayan. Sino nga rin dyan? Yaya ti apo ko ta. Nangalada iti yaya ni Balong, tagtrabaho kat nga ruden ni Abe. Di nan masango ti mga sikaso iti anak da. Maasyan damot kanya, tabaketak kanaon. Nakapsuta kon nga agaw awer. Kastaya. Mangan kanton dito'y abalayan, tapaglutwak ni Kikay itinaimas asidaan tayo. Ay katuwa na. Tapangururayak ni Abe. Tada ibagakin ko na, abalayan. Nakaluto kan, Kikay. Nana. Agaw ka nga ruden tamangan tayon. Ngamin ka man pa'y sukatan tabadom. Kas kalamang gargari iti kasta abadom. Ni, apay, anyat da kasi tibadok ka mayamay. Agbado ka iti nalawlaw. Saan akas taafited? Makitan ti sukog tapamagim. Kasto'y nga rotistel na ito abado. Kan saan na ka na iruam nga agbado iti nalawlaw, Nana. No adda bisita, yad addam mo ti agbadbado iti kasta. Apay, agpapaaram ka kin ni abalayan ko. Ala ni Nana. Tila ibagbaga na mo. Saan mo't Di ka naglibak. Pati jay lakay akaaruba. Madlaw ngagpapapansin ka. Saan mo't Nana? Alakit din, ingka agsukatan. Agpantalon ka man. Saan akas taafited lang aruden tabadom. Nakashort pan ka pa'y. Nagalas akit kitaan. Imbes ang mga ala kayo iti babaonan niyaw. Apay nun nila ang abalayan ti pagaw-awiran niyaw. Ta isupay ti panangdan niyaw. Ay natatang, di mi maitalik ni Balongkin ni Nanang. Takas laawan pakibyangan na iti apo ko na nukwa. Kasurun nan tupay no naariwawan ni Balong. Kano agsangit, kapungtot na. Gamot lang amin sarmeng tig-iggaman na. Awan lakit agsarmeng. Jay kiday na tisang kakuting-ting na. Kandagi jay kukuko na. Adda ngamin mama at jay abalayan nyo, tatang. Imbes a makitinulong kada kayo, ta makipagnanaidla kada kayo, ngam saan ta padagsinsama dito. Ala, baybayan yun, tatang.
Uray ko man no pensyonada, tapno makatulong mat iti magastos. Ngam ultimon samat lipstick kan pulbos na, kat dumawat pala iti anak na. Kat anya pa'y ngay, sapay nagastos ti pagpapintas. Kanayon ti pa-facial na. Ibaga medya asawam tadi na is-spoil dan dya inana. Amo na daytan, tatang. Iso na laang tano saan na ang mapagbigyan ni nanang agpupudot. Anyan? Napuskol nga rod ma, ti panagrup-rupa na Ala, baybay amon tatang. Ta ang mga noad da makangag kada kayo. Nana, balasang pa ijibabaunan niyaw. Apay ay anardo. Tano balasang ka, umay korman. Addan nobyo na. Kan apay aya anagadu kayo amang damdamag no balasang pay dayjay. Kat saan mat anapintas. Napintas nana, nagsiksipay. Tanakamama at mat. At dala ijay balay ngam nakaalahas. Uray, tabagbagay na nana. Sayang, kunak na balasang pay, taumay ko kumaarman. Awanon, addan nobyo na. Asawaan da pay kat siguron iti mabiit. Anyamot day tanga style mo kikay. Adda ka dito'y balay. Ngam nagado aburluloy tabagim. Nairwama kun iti kastoy, nana. Sana kami na komportable na katadag ito'y. Uray ko manutunay dagita. Ay, 295, nana. Ang antoy daduma, inta dagiti nagbalin nga amo kiti kalabas. Intadawan no tinakaw mo. Hoy, saan mo't Sana mga agtatakaw. Tuy rilok, inta jay maestra nga amo kiday. Tuy pulseras ko, inta jay nanang na. Tuy kwintas kanaritos ko, inta jay nurse nga amo kiday. Kan tuy singsing ko, inta jay pensyonada bakit nga amo kiday. Kan dagito na dumaburluloy ko, sag 295. Kanta buok mo, makasisirap. Nakaranranyag. Pakulay muntuman itinangisit ta buok mo. Jak kayat nana. Mas romanyag nga mintirupak no kasto iti kolor ti buok ko. Kaslamot si kati amon iti kasta nga itsuraem. Apay, asino ti amo ka data? Siyak wano si ka. Da kayo nana. No siyak, proud ak ngagbali na katulong. Kanapay bawal ayamot agsuot iti kakasto iti may sa katulong. Sa amot. Basta diyak kaya ti style mo kikay. Kita umot basit tanay. Maarta pampayan ni Abi ang manugang ko. Nasusosyal kamutan ngam iso. Kat iso ti amom. Da kami ti amom. Ngam napurpurma kamutan ngam da kami. Iso akita basit kay. Nanang, kuyugan nyo man ni Kikay amapan makitsenda. Tapno da kadwana. Katun ita ka din. O nanang, Sige nga ron, tayo nakagpulas. Nakarubwata ko, Manong Ben. Mapana ko ni Di Palengkay? urayo mo ni nanang takadoon na ka. Agpulas labit. Kasta tilangam amapan makitsenda kikay. Anyamot daytan, nakakalugong kapay iti payabyab. Nagpudo nga rin mo ijay ruwar, nana. Naka-shades kapay. Palingke jay papananta saan a beach. Ala, inkay kat agpulas nanang. Tamapan kayon. Aldawan. Oy, kumare Masa, kumusta ka? Ni, si kamot gayam day tapilang. Nagawid kamot gayaman manipod abroad. Ay, wen, umayak mo tagbakasyon, amare. Ay, nana, inamampay gumatang itimay si Ijay. Kansa ba? Sige. Nay, asino jay kadwam nga ay Mare Masa. Bus mo ka de? Amom? Amo asa sa wumot mare. Katulong mi day chay. Ay, sorry, Mare. Kunak ano iso ti amom. Ta napimpintas mo't kan nasusosyal ngamin ng musika. Ay, di ka masaksakitan, Mare. Amumatan ti style ko. Awan prenok ngagsao. Nagpintas mga minday dya babaunan yun.
Nagdayag lang arudan, nagsiksipay. Nagputaw kan talaga dakkel a babae. Sa nalaing pa'y nga agdala. Ay, sige Mare agsinata dito yun, tani. Adupay tigatangan mi. Ditakan, Mare. Makitam, kat ibagbagadan asikat ti amok. Kat siyak ti babaunan. Gapo iti kasta pa nagkaw-kawas mo, Kikay. Ha? Good. Apay, basol ko nga raw, nana. Saan nagaputa babauna nakaka, dagi si pambalayla ang tiba daw. Masapol mga agpurmaak ha? Nang runa ka, kasta tinakay ruwamak. Saan nakakomportable no nalusyangak. Wan, nga masubsobraam, Kikay. Limitarammet at ipanagpurmam. Di mo unay puskulan ti lipstick kan make-up mo. Kanya mabalin ko ngay nana, kasta nga rod mo ti pa nag-make up ko. Di da kumama lapdan Pakaragsakak ti kasto nga raramidag. Amo yung mga mahilig nga ag-selfie. Isa masapol ang napinta sa kakanayaw. Jakamukan ka. Ikatin kansan akatulong mi. Ha? Di mo ikan kano ni Nanang Kikay. Palabsumlatan ti anyaman nga ibagana. Ay, madamag ko man lang manang abe. Adda ka di karbangan ni Nana masa amang papanaw kanya. Dito'y balayaw. Da kami tinang-hire kan ka. Da kami timang susweldo kan ka. Iso ada kami nga rod ti addaan karbangan amang papanaw kan ka. No bilang laeng, Kikay. Apay ngay nga rod akas dyan ni Nana masa. Kasla kagurgura na ngamin. Nakadkadlaw. Pasensya amon ko nakmet. Panunutom latan apasat ti panagbakit na ti kasjengar aramidan na. Agul-uli makaklaang manang abe. Tadyak kaya tatutupan ni Nana masa. Tabakit ka nga rudan. Ngam adama rik na kamasakitan. Tanudadduman na labos mo ti panagsasauna. Kanayon nakpay apabainan. Ala, bayam ta ibagak to iti asawak. Takasarita na ni Nanang. Ang mga no apaon nak numamuan na nagipulong ak manang. Saan? Da kamin to ti makaam mo iti dayta, Kikay. Apay nga takas to'y. No siyak ti mangibado dito'y. Nagalas mo ti itsura. Ngam no ni Kikay. Apay abagbagay na launay. Ngam siyak. Kas laak laag tanggad nga anya. Pati da ito'y shades na. Bagbagay na launay da ito'y no isuot na. Ngam no siyak ti mangisuot. Kas laak latuwato. Da ito'y launay bestida na. Bagbagay na da ito'y no isuot na. Kano ag make-up ha? Diyak met bagbagay tinapuskul a make-up. Kas laak laburangan. Ay, anyamot ngamin dagitay nga agasawan. Tadi da pinilpili tinagbalin ang babaw nunda. Diyay kat napintas kan sosyal tinaladan. Mapagbidbiddutan dalaka nga ruden asyak ti babaw nun. Kat iso ti amo. Ay, just kick it de. Ne, nagpapukis kayo mat Nanang. Nagpakulay kayo pa'y. Violet mat ti inkuloryo di tabuok yun. Wen, kasapulan, tapno di da ibaga akatulong nga. Kat niki kay ti amo. Ha? Tangay saan ang maanawa iti kasjay apa nagpurpurmana. Data ti kumama at abi. Di ta itulok ang napimpintas ni kikay ngam data. Masurunak na nasusosyal mo't di katulungan ngam dagiti amo na. Baybay anyulat ta ka din. Ta fashionista ni Kikay, Nanang. At dakat babaunanan a fashionistan? Ni Kikay nga rod, Nanang. Ay, di yu pa'y lang amin sukatan. Tay padak abakat kumangamin ti inalayo akatulong. Awan mo't panggapuan mi amang papanaw, Nanang. Tanasing putmet kan nagagat. Narigat ti basta agpapanaw latan, nga awan mo't gap-gapuna, Nanang. Ben lakay, nakitam tay jewelry box ta. Awan mo't andito eh. Ne, jak amo Jak nakita. Ay, sapay adda ijay dagiti relo. Kwentas kan sing-sing ta. Nangikabilam aya. Dito'y sigud apang hikab-kabilak Dito'y mat akanayon ti ayan na. Sa pulam ang mga no na misplace mo lang.
Talang mo't nga damapukaw dito'y balay. Manipod na nga la kayo iti babaw nun. Ha? Ni, tanyat kayat yung asawan ngay nana, siyak tinagtakaw. Ta sino kumapay ti sabali? Kat si kamot la ti kabarbaro akadwami dito'y. Ni, di kay mabasag pabasulatan Anyat amok di tangay. Nabayaga kun nga katulong. Ngamjak pulos tinakawan dagiti nagbalin nga amok. Kabutang ko ti kasta nga aramid. Pusto daytan. Nakita kon iti CCTV. No asino tinangala iti jewelry box. Ha? Ne, kunak man no nadadaal ti CCTV dito'y balayo, Ben. Nabayagan na repair nanang. Isungag kurkurrimanen. Anya? Ay, sige sir. Iparang yun, no? Asino tinagtakaw tan narigat ti mapapabasol. Nanang, sumurot kayo kanya kay Jessilyn. Ha? Ay, uwan, anak ko. Apay ana aramid yu tikas dyan, nanang. Inaka, ngamtakawan da kami. Sorry, anak ko. Ngamjak almanan day chay. Nakadulin. Kaya't ko lang amin ang mapapasol ni Kikay tapno papanawin yun. Naturedak lang ang aramid. Tati amok, nadadaal ti CCTV yo. Anya, Sorry, anak ko. Isublik mo't laang day chay. Kaya't ko lang ang mapapasol ni Kikay. apay. Anya launay ti kagura yu ayak hindi kikay. Katawan mo't ti madingar aramidon na kada kayo. Ilablabaan na kayo, pay. Ilutlutuan na kayo. Ngam kasta ti isubadyokin ko, ana. Sorry talaga, anak ko. Pakawanan da ko ma. Awan intensyon ko amang takaw iti day chay. Isublik mo't laang. Anyat basol ni kikay kada kayo, kunak. Ay, kwa. Awan mo't kit de. Ngam kasuron ko lang amin ti ibagbaga ti tattao. Asyak ka no ti aglanglanga akatulong. Kat ni kikay ti amo. Numot ngamin agpurma. Kasla mo. Day talaang tirason, nanang. Naggrabaw arason. Kasla rason ti grade 1 ti kasta rason nyo. Ha? Bakit kayo, nanang? Enjoyin nyo kit di tinabat-bati apa nagbiagyo. San atila pa kariribukan nyo? Tauray anyat mapaspasamak. Talagaan na pintas ni Kikay. Nga uray anyat ibadbado na. Napintas tulat ta. Anak ko. Nanang, jak kayatan ang maulit tikas diyang inaramid yo ha. Pangaasyo. Wan, anak ko. Ikarik. Katsuri ba nun? Sige, taalaak tuntay indulin ko a jewelry box. Nabay nanak iti husto iti daydagundaway kat kasla kayat kunti pumanaw ngam awan matsabalya pagkamangak no diti anak kulaan. Natauhan nak iti dayda napasamak isa manipod idin jakon ginura ti babaunan mikat. Idi di makalan dagiti apukok sanda na nangalay ti babaunan kat tultulungak latan ti manugang ko kadagiti trabaho iti unag ti balay. Ta pinagsardeng matanta anak ko ti asawa na nga agtrabaho. Alakastan, tugayam mo, masa. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama tugayam yo, Jenna Almoite. Dakkalayaman kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa.